برنامه رونیار افدا محمود من خوش به تماشاوان روجاوا تیوی امیر دسا بخلک کنو ورنه بله تماشاوان ما وککو تماشاوان دزانن کو لسرانسری هرمن باکور و روشلات سوریه سال خواندن یانو یا 2025 و 2026 دست بکریه لسرانسری وان هرمن ما گلو آماده‌کارین وکرنا دبستان ما بچو آوایی تکرن سالانو خواندکار ماموسته و مالباتن ماموستیان گلی ما یه هرمن باکور روشلات سوریه چاوا افسال پیشوازی کرن و زاروک و شاگردان بری خودانه دبستان ما گلو چه پرسکره کو آستانگی لپیشیا خواندن سالن خواندن درد کردن دامان دمیده آماده‌کاری ماموستین ما لجبو پیشوازی سالانو بچه آستیده دامان دمیده به تایبت وان مجارن امیلیوان هریمن کو جارنان پفچون ریدودن گلو دمکی ده کوشر رو دادن و دمکی ده جید بستان بردوام دکن وان پرسان هون پرسی خویدنه اما به میوانی خوین استودیو بدن پرسین میوان اما یا دست که ماموستا ایهان الیونسه ریوبریا دبستان تلتمر تبخیر هاتی ماموستا سر چاوات صاب گلک سپاس که خوش من تو بی میوانی ما صاب سر چاوات صاب میوانی ما دیامیجی ماموستا سلیمان صالح ریوبریا دبستان زرگانیه تبخیر هاتی ماموستا سر چاوا گلک کیف خوش بونم بونی میوانی ما سپاس دکن صاب کیف خوشین گلک سپاس ماموستا ایهان ام جمع تده دست پی بکن دست پی کیجی گفت سال خواندن یانو دست پی که ام دخوازن و پیروز بکن آماده‌کاری نوا وکی بازار تلتمر سال خواندن بچه آوایی و دایا دست پی کرده دست پی که ام سال خواندن یان 2025-26 لحمو خوندکاران پیروز دکن لمالبات خوندکارا پیروز دکن لحمو ماموستین کو لسرکاری ریوبریا خسر ماموستین ریوبریا خسر و همو کو کسی کو دوزا پرورده یک آزاد که ام لحمیان پیروز دکن جبو سالا خواندنی لباجار تلتمر براستی و کی دستیا پرورده اف نزی مهکه دناف لفو تفگری دیه جبو هم لدارخستنان جوینی لسر آستا دستیا پرورده کانتونا جزیر هم جیل آستا باجار جبو فرزا ماموستیان لگوری آستا وانی زانستی بجی بکن جبو فرزا ماموستین لارشیفین دبستانا جهه خو بگرن جبو اینو نران لگوری ما پیوستیا کودیت ام دبستانا که سر راست بکن نو نرکی آستاوی زانستی به پیش به نو نرکی آستاوی ریوبریه لپیش به کار به دناف مالباتا درولا خبلیزه دناف خاندکارا درولا خبلیزه او جی ددسپیکا و سالید فرزاوان نو نران وان ارشیفان لدبستانا چی بون و نها خواندن یعنی جو 14 مهید سالا خواندن دناف خواندکارا دست بکرو نها بردوام یعنی براستی به جوشک و هیجان کلی که مزن دناف ماموستاد سال دست بکر باشه کیف خوش دبن راستی جی آماده کردیم وی رنگیل باجاری تلتمر هنه باشه ماموستا سلیمان ام بری خو بدن جمع تجی یعنی سال خواندن زرگانه جی وکه باجارو که کو هم شرو پفچون چانا رو داده آماده کاری نوای سالا نو جبو خواندن چاوایه شو هم جیو که یعنی ریوبریا دبستان باجار زرگان امجی خود دم سالا پرورده یانو ام دست بیک ده ریبر آپو ام پیروز دکن ام لمالبات شهید پیروز دکن ل هر وها لخندکار و ماموستین خواه و مالبات وان ام پیروز دکن شخواد هفته مهید ما خواه آمده کر ما حول داغم دبستانی خواه ایده آمده بکن جبو پیشوازی کردن دم سال پرورده یا 2025-2026 چد ملی پاکجیه ده چد ملی فرزا ماموستیان ده ما هنک نونرین دبستانش خواه هاتن کارتن ما فرزی خوشی آمده کرن فرزی ماموستیان جبو ام والهیا داگرن والهی خوما داگرتن ما تکلی به مجلس آناب چیر ما تکلی به شاردارین ناوچه چار شارداری کتن حرکیش و شارداریا آزرگان شارداریا گریمیر شارداریا قیروان آگریدای دربیسی شارداریا آسیگر راستی هر چار شارداری کتن حرکتی و تفگریش با آمده کرنا دبستان جمله پاقیجی و جمله ششتنه ده ام پرتوکی خواه ام راستی لگور طرفتی هی او پرتوکی ناب دستی مده مرد شاگرتی خو بلا کرن شخواد 14 مهید شاگرتی ما بریدان دبستانی خو ایرو پیشوازی دبن مالبات و شاگرد راستی سال نوک
سالی چون جبرگ ایسال هنک آرامی لزرگان هی یعنی ظرفتنا نظرفت دم سالا پرودی آچو راستیجی بجوشک پرمزن بری خودن دبستانا زاروک خود دارن تومار دکن اینو ای مستجد یعنی دارن تومار دکن بوی رنگی ام کارو خباتی خواهج با آمده کرنا دبستانا هم دکن باشه گلک سپاس مامسا ایهان ام بین یعنی ای سال خواندن و گوتن با آمده کری که باش و کریه اون دناوا برياد بستان و بمهك نوالو تمجيل دنا حتى أنا هاجي أزبارتكم قيدا خندكار نوهي نرفع يكي بردوام دك لحمو باجارا استخازم يعني وكي باجار تلتمر هجمارا خندكارن إيصالون تبينن كوزيدا بويا جل كسبري خدانا ام بيجن سيستم خواندن ياري و بريا خسر براستي جبوي قيد كرنا خندكارن حتى نها بردوامه ایسال سال خواندنی گله کی مشتر داخو یعنی کرنجی بجوش و بهیجان دنام لدست بکری جبوی خواندکار بری خو بدن دبستانی ریو بری خو سر ایدی ضغط لسر دبستانی ما تشيبونه دتلتمر دنها مچار دبستان فکرن لباجارده یعنی او دبستان جی براستي وك هوالا داخو يعني كرن روشات التمر والزرقان روشك إجعالية أو لهي دنا آرامبو جبربيجي قالك دبستاني ما هاتبو نقرتن يعني إيصال هناكي بيشتي كوبي فاجويا آشتي وديمقراطية دس بيكر أو إيريشين إجعالية دولتها تسرق ده هنجي هات الراوستاندن آرامي لباجار تشيبوية براستي ملتجي هناكي دنا وارحتية دنا هاجيان دكي جبويجي يعني صالا بارجي قالكي ضغط لسر ما هبو يعني قالكي جبو درفي مدى هر رفك تشل خوندكار تيجي دقرت إيصال جي هر وها هجماري خوندكارا هين بيتر دبي جبويجي جبو پیدا کرنا جي مش خوندكارا پیدا دكن هندبستاني ما هبون كو هن هاون لي كتبون يعني دربي هاوانا دربي او جي ما چكساس کرن ما هول دام جوان خوندكارا جي پیدا بكن وبراستي بجوش و هيجانا قالكي مزن او جي براستي وكي حوالا داني شاندان متخص ام سپاسیا شارداریا باجار بکن وان جی گلکی آلی کاری بمرکر جو آلی نقلا ماسیان جبو دبستانا و گوهستنا ماسیان جبو گلک پاق جیا دبستانان گلکی بمربون آلی کار و حتی نهار روش باش درباز دبی و حتی نهار جی خوندکار هین زیده تر دبن ام نزانن هین آوی هجمارا خوندکاری ما بگی جی چقاسی یعنی حتی نها ام سرجمیریا خوندکارا دگرن لی اما بردوامش باشه مام سعی يعني از خوازم پرسش تبکم بلکی جاردان ام نچارن يعني این خلق پرس دکنجی تایبت دوزانن جی کو ریو بریاد بستان تلتمر به میوان برنامه ما قال لك كسب مر بيوندي دكرن دبيجن ام لغندوارن تلتمرن مثلا تلفيضان اب غندن فيرنجي هنا دبستان وان غندا هنا لي مالبات لي بجوبنا زاروكن وان غندان بخوندن معنا قال لك جوان زاروكن کوجبر هين سري قانينه سري چند سالات به خوندن تنه لفي غندما درفت خلقه تنه کو زاروك ام ببيجن هرن مثلا عربيان بگرن و مسافت که دور زاروک خوب بشین دبستانه جبوا يعني اف سالا نو دوان گندان ده و وکی هر سال به یعنی پلان که وی جدا هي جبو کو زاروک گندوار تلتمر خواندن خو بردوام بگن تایبت کوجبر براستي جبو في برزغريكي امجي قالكي اصلنجيا دكشين يعني هم كسي كوج هرمين سريكاني دركتن گندواري كوكتن بندستي دولت تركو تشتي وين ملت تفاي بري خدان ما تف زاروكا وتف مالبات وتف حمو كسي الجمع بجيبونه برزغريكا هري مزن كو هناك مالبات دبستانا بجيبون براستيجي جبو ويجي مجلك اصلنجي كشاندن ميناك سالا بار ما دبستانا قوالا كر لبندي رقبه ایسال او دبستان فرمی دست بکارو خباتی خو کر پشتی کومه چکساس کر دبستان کی گلکی مزن بو سرجمیریا هم ولاتی وین پربو راستی ایسال مدرس بصاله خوندنی کر پشتی گومه پنابرج دبستانی درخستن مدرس به صاله خوندنی کر حتی نها 500 خوندکاری خل جمع قید کرنو هینا جی زیده دب راستی یعنی گها استا کو دبستان تری وانا که دفوجه کی دسبی بکن فوجه داجی ام نچار جوار بکن حتی کو انوان زاروکا به پرورده بکن یعنی اف زاروکه وی گوندیجی ای سال 6 سال به پرورده ما بوم راستی جی اف دهری ما مد پیش کتی جبر جه پرورده ندهات پیدا کرن
جبو ويجي إيصال ما هول دا أمفيد بستاني ذاك إنه فان زاروكا ببرورده بكن يعني دبستان لي هي بس كوجبر اللي كوجبر اللي بجيبونه وهن قندي ماجي هن براستي أصلا جيت يد بردوام جي جبو ويجي أم جبو مجلس باجار جبو كسي كول سربارو وتفجير فان بنابرات سكنه موارد تيكل داني تكون كو جيج وار ببينن وام يعني جيج فان بنابرار ببينن جيكي اولا ودبستاني خو ايصال ذاكن هنا جي مامسا ايهان از خوازم دفرده هنيك بس ام زلال جبر تماشاوان ما تماشا دكن يعني وي هيفي هبن كو اف گوندواري وي راستيجي روزانه گله كسب مر بيوندي دكن جبو وان مجارين وان گوندا ايصال برنامه ده هيا كو اف گوندين كو اف قصال خواندن بار پیدا نبيه هون وكري بريا دبستاني تلتمن وجوانا فكر براستي ايصال ما چار دبستاني نو فكرن او چار دبستاني نوجي ما بنابر بتجي كرن لجيني اولا وما جبو خوندكارا دبستان فكرنه تشتي قد يعني البيشيو عمد برنامج عمد قندي الفضائي شخوا ملت قالكي دوز ذكرن كسي كولوي درا هاني يعني بتجيبونه او جي كوچ برن زاروكي وان دوزا پروردي دكن ملت دوزا پروردي دكن نهام بمجلس باجار تنسيق كريه وهروها ام جي جوار پیدا بکن وان پنابری کود هندری دبستانی درونشتین ام وان جیکی اولا یان جی خانیه کی ام جوار ببینن وان وگو هیزن وان خانیا و ام دبستانی السروي اساسي جاليه جك سازبوني دي جاليه ما مستيان في احتياجات دبستاني بتشي ام داغرن والسروي اساسي ام ايصال في دبستاني لكن يعني ده حفتيا بيشيا مدعي غيرك ام في كاري بداوي بكن يعني غيرك ام في دبستاني لكن وهر وها هناك دبستاني دنيا جي الجمع هنا مينا كان بيجن دبستانا للجمع دبستانا كهري مزنبو اوجي دباجار سيف الدولي بو اوجي مذكر ونهاجي خوندكار تيد بردوام يعني اوجي ما جيش بنابر ارديتن و للجهه كي دن موان بجهكرو يعني حتى نهاجي نازي 450 خوندكاري دو دبستاني د قيد يعني جبر اجماع وان برسان دكم طيب جبو اف تلفيدا وغندوارن تلتم نجبركو اش سريقاني ما خلك سريقاني ودك بجيب جبركو روزانه راسي برس دكنو زارو كنجي ما في واني خوازايك او لدبستاني پرورده خو ببینم مام سزر سلیمان ام بین جمت لزرگان دمکه پلکی کوجبری دابو دست بکرن یعنی خلق جبر ایریشین دولتا ترکیه و چتینوی بری خدانا حسکه به تایبت ایسال هند بینن کو هنک اولهید وی باجاری ده هيا جمله هجماران ده جمله مامستین وجی تدی هنک بلابون چون باجارین جدا دوی علی ده ایسال تدبینن شکی باش هم هجمار خوانده کارا مامستین لزرگان پیدا به شخوك ماموستا ايهانجي هانيكر حيانها او هجمارا اغ فرميق ام دكاربن ايرو ام بيجن اف هجمار تشيبوني ايصال هين مبدس نخستي اما تي خوانيكرن كو ايصال هجمار بيترن اجبرق وقتا قوت يعني ايرو ام دروشك اران درواز دبن هناك ظرف هاتن قوارتن کوچبرجی ایده ودگرن زرگان اما نه او وگرا ام بیجن گدهات خواستن وگرک خجولی يعني هنا جمترسينا كينا هي لغور کوچبر ودگرن شاگردجی ایده زیدت بن خواندکارجی زیدت بن ام جی وان خواندکارانا ایرو ام وان پیشوازیت کن دبستانی خوده مثلا ميناك إيصال مثلا دبستانا دهندر زرقان دبستانا كاتبو قرتين إيصال من الشارمان أم بكن راسي يعني شبرق هجماري شاگرتا چيبون مجلس خاص مگو وك سرجميرا كي چيكن كاني دريا كومينار كاني أفكسيك بقرياني أم دكاربن بان شاگرتيك خوندكاري بقرياني أم دكارمو أم جيبكن جمار أول سرجمير چيكرن هجمارك باش إيرو خاصة يعني بطيبات قناغا نابينو أمدهي إيرو أبد بستان أم هول الدنو يبكن جبو نابينو أمدهي أما أو هجمارين يعني دقيق حيانا نجاشتن ما الجور تفجرين مهانا بلجين مهانا جمار ورند دريا الشيفي دبستان رأم تكارن بحصرين أما تشتيك تيخواني كرن هجمارك زيادة هي يعني إنسان أجالي ما مستانا ما مستوى حاضر هنا مثلا ما مستجي هناك إيه الحسكي بجيبوا بون هناك بتقرن
بقريان مالي خوش خو هناك راح تيجي دان ما جبرق والله هي ما راسي ساري شوني مج حسك دربيسي دا قلت ما مستعمل ويدر بجيبونه بنابر يدن الويدر بجيبونه يعني مثلا صار شوني ما سي عربه ما مستعبد بهسن ج حسكي ما تانين والله هي خو بيدات قلتن مش دربيسي دو عربه ما قلتبون ج دربيسي ما مستعب تانين والله هي دات قلتن بهيبينا يعني إذا ما مستمعش بنابرية إذا فقرن مالي خا قام أب زور زحمتي إذا أم تير درباس من يعني حبكي راحتي ببين باشا أمجي هي بيت كان راستيجي مامسا سليمان تشتكو لزرقاني رود ده يعني تشكي وصامت ماي مرود مينا يعني عليك إذا دماكو زاروك لدبستاني خانة روش هزاروكا تدبيني سالم بارمج تشين وصا جدا ديت بري بواجوه عشتية دست بيبكه يعني شر لدبو يعني دولت جانا لورتا باجير دام چند جارة باجار ناوند باجار زرگاني راستي إيريشان هاد دوان روشا دا راستي چاوا ود كانو بو هفسنگيه كي ينصاهم عليكي شر همجي عليكي زاروكان بريوان بدن دبستانا راستش خو زرقان سكارون بيجم تكوشينك يعني مزنكر جملي پرورديده برخودانك كر راستي يعني ساري چون شوا ام روجانه ام راستي ايريشاد بن روجانه ام راستي توباراندن يدبون دماغ توباراندن چيدبو ايريش چيدبون من چاردمان هندستاني بتايبت وانيد آلاني شرده شاگرد خواندکاری ماش دبستان در دکتن اما بطال دبو تو باراندن خلاص بو دیسا ما برید داد دبستان يعني اصرارك عجيب جاري شاگرد تاتو جاري ما مستعد راستي هات قدمادن سالي چون يعني برافاني يعني فينك مزن بفينك مزن ما پرورده خساري چون قدان إيصال نهاش خو معاني سر زمان إيصال آرامي هي شو دروني جي راحتن خندكاري مجي دروني راحتن مالبات جي دروني راحتن ما مستمجي دروني راحتن أدبيم إيصال أمي دمسالة كبروردي برسر كبتي أمي درباس باشا مامسا يعني روشا كل زرقان الدقاو ما نكميها ماش بركو أوجي وكي شبري بيشته ليه لغوركو جانا ام دبینن هنه گندوارین وجی راسی ایریشانتین دبستانی وجی راسی ایریشانتین بفیرنگی هانه جی هون دماد ایریشن دولت ترکیه لسر هرم کوچه نو نی سالم پارجی دبه کو ای سال جی جبر کو مرو باوری به ترکیه جنای يعني اف زاروكن فيرنجي هاني دما كلوان گندان دخوينن هون چاوا دكانم فيرنجي درباس بكن يعني عليك شر عليك جي دبستان خوان اخو بردوام دكن براستي اف نار روشك نورمال بمردر باز دبي افشا سال ام دبي روشير در باز دبن افشا سال ام وان اصلا گيا دبينن وكي سيستما پروردي وكي پاراستنا زارو كان شو عليه ايريشن هواناي دولتا ترك ام بينن ميناك سالا بار ايريش لسر باجار چيبون و همو خندكاري مدندري دبستانا دبون يعني جبر ايريشن هواناي كو آويد باجار هاونيكو عشوائي هافيتن باجار بي ريكوبيك دناف ملت يعني هاون نزي دبستانا ما ببينجي متري دوري سوريا دبستاني كتن براستي قر او هاون تقيا بانا بالدها بالسدا بريندار وشهيد ناف خندكارات شي ببانا جبر راستي جي قلكي نزي دبستاني دكت او روشا هاني جي دجيد ما آگاهی دانو نري دبستانا يعني مختي کو شرط قومه آگاهی تنه يعني آرامی باجار آرامی که دیه تدی جنش که دست ایریشه کرن دجيد ما هول دا ام خو بگین حمونو نري دبستانا یه باجر و یه کو نزیکی وان ایریشانه و خندکار تواهی هاتن پاراستن جالی ما مستاد هاتن شاندن جبو مالی هم مالبات یوان خو گهاندن وان براستی مگلک زور و زحمتی ددی وکی ما مستسلیمان گوجی وکی باجاری تلتمر و زرگان هینا جیرو شاوان جام خراب تربو لی برخدانک پرمزن جالی ما مستیان دهات مشاندن مالباتا جی هم ایدی جویر وشی نچار مابون بیزار مابون ایدی جویر وشی گلک یا عاجز ببون يعني هالروج
هر روج ایریش زاروکی وان وی بی پرورده ما بانا یعنی دنافا 6 سالا د زاروکی کی 6 سالا بی پرورده می نجره فیک حیا 6 بی و بی بيزان ابون راب بيزان ستراب جبر ويجي ملت ايدي فير ببو ايدي دماكو دجمن ايريش بك ناس ذكر وي كنجي ايريش بك ناس ذكر بيلاني دجمن شاواي جبر وي لغوري وي تايبت من دي مهبون براستيجي اموان كتبيره لهم بريفان ايريشان بقرن ام شاوا خو باريس جبو ويجي روجا کو ایریش چه دبو ما خوندکار دشاند مال پشتی وی روجا وی همو خوندکار با اوای کی نورمال با اوای کی کور تشتغل بازار چه نبوی ودگریان سر کاروباری خالص ودگریان پرورده یا خود دبستان خولو دیت راستیجی ای سال از بهیوی م یعنی سال کلو سرکفتی بآرامی درباس به درونیا خوندکاری مجهر هاوی د خراب بو زاروک که دخوازت جهکی اوله به جهکی آرام هب کو پرورده یا خو بزمان خو دای کی براحتی تید ببین لی او راحتی لی جمنن هات پیدا کرن یعنی بگومان دزانین خوندکارک دوی هر جهه اوله جیر به پیدا کرن یعنی دماکو امزارب بون متخوندن یعنی دایکو بابی ما جمالی غرفنا فتقطاندن یعنی اودیا خوندنی لحال بو جبر جبو او جوی خوندنی بهی آندن ایما خوندکاری مد وان تشتاقی شیردر باس نبونه اف راحتی و اف آرامی ندیتنه یعنی هم جالی آبوری جیده هم جالی ایریشن دولتا ترک ده براستی خوندکاری ما زحمتی در باس کردن. ام هیویر که راستی جی سر و آنی سر زمان رو شکلی رنگی رو نداشت بر مافی خوازایی زاروکا پرورده. مام سعیان یعنی ابن فکرین انکو لدیجی دبستانان چه دبن اگر ام تماشاوانی خوره بین سر زمان بزلالی اگر به یعنی اف دبستان کو هند زانین جالی دولت ترکیه هاتی ارماش کردن ام هدف کردن رو خواندن هجماری وان پرن یان راستي ما دماكو ام بحثا في مجالي ديكن دلي مديش راستي جي جبر دبستاني ميكو كتن خطا اقرد يكو كتن بنت دستي دولة تركو يكو خطا اقرد معنا ام نكارن خو بقينا وان نزي سي وبينج دبستاني منه يعني تلتمر انا الباجار تلتمر تاني سو بينج دبستان هن قانون نيزي كي وان دبستان ابي بلي هم خوندكاري وان دبستان ما في پروردي بي بارمانه هم جي امنكار خو بگيرين جبر ايريش دولتي تركو بو خطا اقردنا برا مواند يعني ارامي يكجار لوان گنداتن ام خو بگيرين وان دبستانا چار دبستاني ما بالتمامي هاتن رخاندن يعني ايريش لسر چي بو حتى هاتي رخاندن يعني جي بالافر علي خصنا حتى رخاندن چار دبستاني ما جي نيف هاتن رخاندن راستي او جي مجالي دولة ترك يعني برجافن هركس ديماني وانو هركس دزانه اف دبستان هاتن روخاندن و نايم بكاراني جي دمي بيج يعني حتى ارامي تشي بيجي نايم بكارانين حتى كو اموان دبستانا جنفره تشكساس بكن و جنفره اولهياوي باش بكن جبو ويجي براستي اف يعني الاليه هجماري خوندكاري تلتمر نيزي 3000 خوندكار او دبستاني مثلا جو خطا قرد معنا ببار معنا يعني 3000 خوندكار روش ايريش ده جي سيستما پروردي ببار معنا هون اف خوندکاری کو کان بون خو بگینیم باجاری تلتمر خوند خو بردوام بکنه اما یک اون کان بجیش خوندنه به پارت بگینیم راستی جه هجماره که پرمزنه مامسا سلیمان ام بین یعنی روش بویرنگی هانی در باست بن یعنی زرگانی جی از باوردکم دبستان راستی ایریشان هاتن یعنی اگر ام بین ای سال مرود خوازه بینه سر زبان و او دبستان بلگه کرنه او دبستان کوسا راسی ایریشان هاتنه زارک به پارمانه تایبت شاندنه یعنی شاندن ام ببجی یونیسف بین کسی دنه بین و او بلگه کرنه بدن دست دیوان ببجن افقاس زارک ما به شخواندنه به پارمانه دولت ترکی ایریشی دبستانی ما کنه دزدانی نسر دبستانی ما بله راست شو وقت ما مستعيهان جي عيني روشي يعني روشات التمر وزرقان عيني روشي يعني انا اللي جمعي دور دبستان للزرقان ابانا ام نكر النيزي كوان ببن بالسر خطا شر خطا يقري داراني شردني حيا انا منكر النيزي كوان ببن سيد بستاني ما لغور شو قاندنا ما سيد بستان هاتن رو خاندن بتمامي اللي جمته وكي دني ضرر جزئي جهاشتي وان يعني هاتن استهداف كرن ابد بستاننا
نبقشتي أري هاتن روخاندن أو سي دبستان شخوا بقشتي هاتن روخاندن أو يعني نما إيده جي خدمتي دركتنه وكيدن دبستاني مدن جي أوج ضرر جاشتنوان دبا أبدا أصبح صباح ده دبستانات كن أبدا دبستان نيزي 2000 شاگرد دبا دبستانات دبون پروردا خطبات دبستانات ديتن أو 2000 شاگرد إيرو يعني بيخندن معنا راستي يعني هاجر رجاك بشوك جوان بيجن التحاقي دبستان ابونا الحسكه تلتمر اما رجايا بيتر ايرو بيبر وردمانه ايرو بيبر وردمانه اول محمد مساله ما يعني نتني ما ايرو كم دبستان دبن دستي مدني نزي سي ونه دبستانا ايرو قائم لسركار كارو خباتي پرورديتي دبن ايرو سيونه دبستان تزانه دبستاني ما چند دبستاني ما حشتي ويك دبستان بون جوان حشتي ويك دبستان 29 دبستان دبن داگر كريه دنه اما منهاج اگ دولتات ترك فرضان دي او منهاج ايرو تي تشخو تجي زانه تندوري بمساله تجي شريكاني تزانه بچريبات دي مشادن تزانه مناجي وانشنه يعني ام ده دبستان موجود اراني شردنه يعني 29 دبستان ايرو سركارل پر دبستان اي زرگان ايد بن داگر كريده و ايد اراني شرد شو كارو خباتي پرودي در كتنه ايده ما او شاگرتي وان او خندكار و كد هرن يعني بخندن مانه بپروردمانه هگر پرورداك دبینن جی پرورداك نراس دبینن لگور برجواندی دولتا ترک و هزین گریدای و حوال بندی وی نزی لزرگان نزی 2600 خواندکار ایرو هنه ما مستیمی لسرکار ایرو ما مستمع بقشتي شسدو يك يعني بالضبط شسدو يك ما مستاني ايرو شار سدو و نزي سي ما مستي سي بين ما مستا ايرو السركار ايرو تبع فرزا اغ ايصال ما تشكر وكي دنيد راستي والله تنانه جبر قد دبستاني ما ند خدمتي دن ابدا دبستاننا هجر ام دكاربن وان ديس درباسي خدمتي بكن ما مستيما قش او تيرينا كيليجي اما ايرو ما مستنا شارمان ايرو مراكز توقيعي دن راسته باشا ما مسلسل معزم مجبور جان هن برسن کو کولان خلق دکن ام جواب بکن یعنی اف دبستان کو تگوراسی رو خواندنه هاتنه ام ببیجن یا بر ایریشان نه حاضر اج بزرگ بخونی هن وکری و بریا دبستان زرگانی وقت پلانه کر کو مثلا هری کم ام کاروان جوانا بینن اودین وسط جهاز بینن جبوکو زرگ بخوندن نمینه سال چونی دور 10 گرفاناج مرهاتن راسی دستای 10 گرفانه شاندن ما هن گند بلا کرن مدانی ما بجه کرن يعني هند برزكريك بوان هاتن شارع سركن وراستي يعني ام وقت بلان ايصال للجمع دبستانك مثلا هي الجمع عرادي ام دبستاناوي ام بخوازن ام بكار بين دبستاناي نموذجي عند مطابقه ام بكار بين مسي غرفانا الويدر بجي كرنا ام دكاربن وا غرفانا بوغ هزن غند كيدن او جي دعوه دبستاني دكن ام الويدر بجي بكن يعني اف بلان للجمع هي ام يحاول بدن او قنديق دبستان تيتنا ام بان كرفان الويدر دين برنامج هيفيد كان يعني ما مش ايان جانا ام دناوا جواك ده درباس دبن ام بري خودن قنداجي وساتي قوتن كو نتني لتلتمرو زرغاني اللي تبايا مثلا هري ما جزيره افيك ديتن از نزان حتى تخص اصلي خوازن جوا ام برسوا بدن يعني لخطين قندان خواندن هنکی پاشکتیه گهنایی داین شوپاندن تنه زیده برسکریکن مواصلات در دکهون زارو کردن روزه که درین دبستانه چند روزه نارن یعنی تلتمر اف روش هیا بله راستي اف روش بمردر باز دبل تلتمر بتايبتي خطات شاي كزوانان يعني ديزاين خطات شاي كزوانان هم جغرافياي برفره گوندی وی دوری هفن جبوی ماموستای وین یعنی کسی کو ده هرمی جیان دکن یعنی کسی کو جنتوی وی هرمینه
لأما دورزي دويمين دي هر سال جمع قطبونا كش خوندكارا تشي دبي أو جي قطبونا كو تشي دبي لغوري شوباندنا قوم شوباندو مالبات نقاش كر مالبات خوندكارا كوناب أف خوندكار دوري پرورده كفن دوري سيستما پرورده كفن دوري زانسته كفن دركت سير بي يعني فان برزغريكان روشا آبوريا مالباتان ميناك مدچوت شوباند روشا خوندكارا أو خوندكاريا مثلا ميناك آليكاري مالبات أخبردك يانجي كاركي جوداي كاري كوجيتي خوستن أو زاروك تاني ما في پرورده ببینه کارکی زیدی قوت آخو زیدی طاقت آخو گرک يعني وی زاروکی ندن شغلان دن جبوی جی براستی بمر در باز به ام هول ددن في برزغريكي شاره سر بكن يعني براستي هن گونجي هن الجمع دبستان اللي تنن ببورين اف مرسله جمر در باز بلي ما هول داكو ام مالي سيفيلا فكن هناك سيفيل بمرد بن اليكار مالي خود ددن ما يعني مالك دغون دفالا به وي مالي ددما ام حاضرتي يادكنو بي دي في وي كادري وي دبستاني ام دشينن والسربي اساسي ام مالي سيفيلا بكارتو ام دبستانه كيفك نور باش امام سايهانيه ج بلانن کو ای سالان بالا خود رهبری خاصل بیلار در خصو ابو کو روجا شمیه وک روجا کی کومینه دیار کریه مالی راست جان استاد بجن يعني ما مسته تکلیه و تایبت و کاری و بری ما مسته به مجلس کومین آن چاوای یعنی تنی اون تکلیه و روجا شمیه بانه چید بنیان و کی دنیجی اون کارو خباتی خواه دناوا کومینه ده به تایبت ملی پرورده ده مشاهده. بله راست. نها وکی کتی زانین چما مستبه ناسنامه و ویشکوبه یعنی مثلا او جواکاوی اساس جبوي وكي سيستما ريبر ابوجي فلسفاكو امسر كاردكن او فلسفاكو جواكي اساس دغره نها روجا شميه كاري كوميني هر ما مستب تواهي هيزا خو تبلي كاري كوميني تكر وكي باجاري تلتمر بتايبتي الغوري مشوبانت حمو ما مستا روجا شميه تبلي كاري پرورده دبن للكوميني خو چه برنامه کو افسروكي كومينا جوام خوازنيا كوميتي پرورده به تبلي كاروباري خود بن جبو گریدانا ما بمجلس و کومینار بخوا يعني كومين اساسي جواكي او خندكاري ماجي جوي كومينيتي او جواك جي اساسي في جبو ويجي تكليا ما يكسر بكومينا رأي جبوكو مثلا سبا خواندكارة كيما كيما سيك دهم ريد بستاني ربير در كيفي يانجي مثلا ام بيجن برزغريك بير در كيفي ام يكسر بكومينير تنسيق دكنو وجبوكو ام خو بگين المالباتاوي خواندكاري ام بكومينير تنسيق دكن جبوك دي في برياد بستانا يا باجاري تلتمر وتنسيق مجلسا باجار براستي تنسيق جلكي خورتي وكارو باري خو ام روجانا بهفر بردوام دكن يعني ام بهفر جوبينو يعني وقول جدنا وفكنا دبستاني نقلك بنا على كارشي بيرنجي مجلسات واجه بس ما مسلمة أم بين جم تم إيصال دنا وديمنا عند ديتن سر وبلاجي بلابو أب دم صالح هفينه ده وقلك دورج مع مستعان فكرين دورين فكري بون هم خازن تجمع بحثاوية كي بكي دنا وروشة كي وصل شوا وتقربو الزرقان دوره ينجبو مع مستعان ذكرنا راست شو تميم دبيجن روشة آرامي أو دورة خد لزرولا خد لزراسي جبرج مجو روشة آرامي إيصال باش بود زرقانده مجي بري خدا مسألة پروردي وما مستوى خامة پرورده كرن راستي ما سي دورة إيصال هندر زرقان پروردات تيد هاتن پروردي بيرتوزي فكري تيد هاتن كرن حتى نهاجي پرورده قائمه چند روجته ويبداوي ببه پرورده سيا بهجماره كباش پرورده يكم نيزي بنجي ما مستيتيد هاتن پرورده كرن ديام نيزي 45 ما مستيتيد هاتن پرورده كرن هو قائم 35 ما مستيرو تيد پرورده بن ما پرورده خوی راستی بیرتوزی ما بردوام کر ما بطلانه نخز به مسئله وک باجار دنه در روشامه آرامی باشه اما چما به کاریرانه بین هجماره تبلیغونی باش بو ما مسج ما مستیان یعنی اری هجماره تبلیغونی لزرگان راستی پر باش بو لگور ظرفت لگور استیعابه ناونده پرورده هجمانه که باش بو او ظرفت پروردیجی مجوان رو پیدا کر به آلیکاریا مجلسی تنسیق مجلسی رو
جاري كوميسيون دشخوا مكتفي بون ما زور زحمتي جاري كوميسيون جي مانك شان شخوا ما مستمجي موان بكاراني وكوميسيون قريبون كاروباري كوميسيون تيجي بكرنايا يعني بكشتي يعني ما قابنا باشا بيتن جاري پرورده میسال حاضر كنا وهنك جداي جي سالين بار ما مدبينه يعني لو تفكرك لوان هاري ما هي زيده هاري راست شخوا جبو مسألة پرورده ما پرورده جبو سجلات جيما سجلات مدرسة جيما مالدار خست يعني شيء پرورده جماعات خصم راستي ما بكارانين وما بيكارين باشه ما مسلسل ازوی پرسشته بکن ما یعنی مگو جانا اجبرکو برنامه رونیان برنامه کی زیده نام و ما مستند تی تماشا کرن یعنی دبیجن ام خوازن ریوبریا دبستان زرگان اجماع چارکی سال ببینه گلک ما مستهنه الباجار حسک بجوبونه هنوان یعنی نه چهار دکن کوج حسک بری خود بتن زرگانی دام خو بکن یعنی ریه که مسافت که پر مزنه ای سال و تو چاره اجبو و ندیت از خوازن سا کرت برسوا به پرسان بدی والله ما يعني شارسري شو شارسري ما بقرن مالي خو يعني ظرفتش ما مستار بين خلقاندن ما بقرن مالي خو يعني بركس مالي وان هنا وهند بنابريه دنا انا يعني مشترقوت يعني هن مترسينا كي فقريانا شو برزغريك نامينه برزغريك اما هنا كيد مواصلات هاي راستي يعني پر زور زحمتي ام دكشين ام جي حسكي ما مصابين الحياه دبستاني زرقان يسال برنامج ودا هي ما مستسلمات صح برنامج ودا تسهي ما مستوي جي حسكي بري خو بدن زرقان انا بخوا انه بخوا دي سماسي عربه مثلا عم عقد بون شكرنا ما مستاج حسكي بين بغلا هي الجماعه انا مشترود روشا بنابريه وما مستمت بنابريه دنا من تشارد مين ما مستمر كمان يزرقان يعني الدر بيصير ونشتنا الحسك ونشتنا مامي كيف كاربين امش كوبين يعني راسته باشا ام هيفيت كان يعني الف يعني اجبركو دخواز دكن فينغي مامسا ايهان امسا چند پرسيما معنا دخوازن كرد برسبه بدن دم دره اي سال بنا هنك جار بنا سازين دبستانا يعني وصال بيجن اواهيا و تشن بيوسي دبستانا ودنا و اي سال ده امادكارين و مرود كان بتلتمر چند دبستان و حاضر كرن جبناكو يعني سال خودن پیشوازی بك جالي چك سازي او يعني شوي چکسازیا دبستانی ما هن هاتن بری سالی پار هاتن چکساز کرن ما مستوى کادری دبستانی لی مقاتن راستی علی وی هاویده حاول ددن کو خرابیتی تشینه الا روشک طایبه در که ایری شکل سروی دبستانی مثلا چیفش علی داگر کریا دولت ترکه نهاجي وكي كو ما بريجي بحث كر مچار دبستان الهندري باجاري تلتمر مثلا ما ذكرن غوندواري وي او جبو فغوستنا يعني ماسي وين جبو تشكساس كرنا دريه وين بنجريه وي او هاتن تشكساس كرن حتى ان هاد دبستاني ما تبعي تشكساس كرين هن بي دي في جير بي ويسم براستيجي لأما هن بي دي في كو ام كاربن چاره سر بكنجي دوی دستیا پرورده يعني جبر امكانياتي كوجير لازم نزيد قوه مثلا ريفبريا باجار جبو ويجي دوی دستیا پرورده دفرد وقتی کو ام بخوازن اليكاري بشين ام چاك ساز بكن باش هم زحمتي هري زيده حساب قلت نگين داوم تخوازن يعني زحمتي هري زم پیشیا خود بينه و هيفي وچنه جبو سالانو يا خوندنه براستی زحمتی هری زیده کو آنام دکشین پنابری کود هندری دبستانی مدرونشتین یعنی دبستانی مهنه و امکارن چک ساز بکن و امکارن فکن و کادری مجی هنه لی اما کو اف پنابری کو لجهه کی دنی جبلی دبستانا بجی بدن جبر کو یعنی هر کس دزانه اف جی پرورده نه چی کو این جی کو پنابرتی درونین جي كيدني هم مفوضية اللاجئين جيرد بيجن يكسي كورسر جريفة بريا خسر جريفة بريا خسر ام بهيفين يعني بروشك لزو آورته وان دبستانا جمر فالا بكن جبر ايسال هجماري خوندكاري ما برزيدن و جي تنم وان پیشوازی بکن راستی جی بو ویجی آستانگی گلکی مزن جمر در تکیف یعنی آستامه هی ام دبستانی خو وکن کادری دبستانی مهنه هم يعني امكانياتي هنا اللي اما اوبر جه بيوست جمر براستی جی جبو ویجی جبو هیویان براستی
جبو باجاري ما جبو ولاتي ما ام هيفي دكن كو روشك آرامي بسر ما جارك دني درباس ببه ام جارد فكرن جيانا خوي نورمال خوزایی پرورده خو خونده کاری ما پرورده خو آوایی کی خوزایی ببینن او جی زاروکی ولاتی ما چه کرد به چه عرب به چه سریان به چه نتو بکول جمع جیان دکه او جی هیوی اوی هی کو بزمان خو جیان بکه بزمان خو بخوینه با آخوه و با آرامی بخوینه یعنی درفت پرورده جیر به پیدا کرن ام هیوی دکن اف زاروکی ما وید دمی پیش ده زاروکنی و راستی جی زاروکی ما جوک زاروکی خلقین خلق کارن هر تشتی با آفرینن لی اما ام هیوین روشک او لجوار به پیدا کرن باشه امسا سلیمان بکرد بیناسازی دبستان وای زرگانه باشن و ای سال تو دبستان چکساس کرن جبو سالانو یا خوندنه مامۆستا وەک پرزگرێکن دوی مژاری دێ زۆرگان بە تایبەت تونەنش دبستانی مە چەکسازکرینە یعنی ئێقا ئەم چەکسازکرینش دەستایی ساڵی چوون دبستانی مە گشت چەکسازکردن من وەک نەبێ من الألف إلى الياء هاتن چەکسازکردن ڕاستی یعنی ئامادەنە دبستانی مە ئامادەنە تەنێ هەن پێدیڤیەمەی جاما هەنە ئەوجی ئەوەیانی وێ پەیدا بدەن پرزگرێکی مەی پرزگرێک نەهامن هەموو باژارانێ پرزگرێکا مواصلاتە و پرزگرێکە دەرەنگیا پرتووکە دەستخستنا پرتووکە ئەو هەردوو پرزگرێک وەکی دنێ وەک باژاری زرگان پرزگرێکە تایبەت بۆ باژاری زرگان ڕاستی تونەیی باشە مامسە سلیمان گوتنێکی تەی داوی هێویەکی تەی داویش بۆ تەماشەوانی مە یعنی گوتنامەی داوی وەک مامۆستاییانژی گوت چخوا ئەم دخوازن خوێندەکاری مە بە ئاوایەکی سربەست بە ئاوایەکی ئازاد ئێدە یعنی پەروەردە خۆ ببینن بە زمانی خۆ بە زمانی دایکێ وەک پێکاتی عەرەبی بە زمانی خۆ ئەم دخوازن ببینن دخوازن زارۆکەی مەی کوردجی بە زمانی خۆی دایکێ پەروەردە خۆ ببینن ji بۆ قەزەنجکردنا پێشەڕۆژێکە ڕوونی پێشەڕۆژێکە ئازاد پێشەڕۆژێکە civakî pêşerûjeke demokratî li vê derjî bangewaziya me heye ji ew dewletên destwerdana krîza Sûriyê dikin ji xwe krîze hîna qaime bi dawî nebûye em dixwazin wek êdî sînor ji êrişên dewleta Türk kirdeyên ji xwe pirzgirêka me a herî mezin dewleta Türkê êdî êrişê wan li ser me xwe bibin em jî yani rastiye ew top barandina gil zirgan dihatin kirin di kîja demê dibû heyndê dema dehnê sivêt dibû demak şagirta berê xwe dan dibistana yani arman jê hebû armanca wan yani helwişandina perwerdê bû li ceme ev xeta jî berdewam e yani başa mam serasî jî gelek nîqaş û me dixwastin bikin lê derfeta me nemaye gelek spasiya we dikin mamsa Ayhan rêveberiya dibistanê Tiltemin mamsa Silêman Saleh rêveberiya dibistanê Zirganê gelek spas ji bo we em jî spasiya we dikin û ez derfet ji me re xulqan em dikaribin rewşa xwe perwerdê binirxîn li Zirgan باش gelek spas belê temaşavanê me bi vê rengî me hewl da divê xeleka xwe ya îro de rastî jî du bajarên gelekî hêjana di rewşa şer de qet dev zarokê xwe bernadana perwerdeyê xwe her tim berdewam kirine hêvdarên ev xelek hatû pêşkêşkirin gûrê dilê we bû ji bo xelekeke nû her şad û bextewar bin